Startni broj 5 na ždrebanju ima Kljajić. Startni broj 6 ima Stefan Simić iz Dervente. Startni broj 7 na ždrebanju startnih pozicija koje je završeno ima Sanel Bundavica. Startni broj 8 ima Janjić iz Tesnića. Startni broj 9 ima Ibro Kepić, Crnogorac. Startni broj 10, pozivamo i sudiju da se vrati. Ajmo, pomjeraj se gore u arenu. Poštovana publiko, pozdravite naše štrafpare danas ovdje na defileu. Došli su podržati ovaj veliki događaj koji im je jako bitan, važan u karijeri, jer porodica Dušarić to zaslužuje. Radi se o vrijednim ljudima, još se pomjera, još, idi gore, idi do cilja. Jedni za drugim prolaze pored vas, vi nagradite aplauzom. Ovo je slika dana koju šaljemo u svijet. Momci iz Odžaka će otvoriti laku, ljudi, sa ždrebani. I to je dogovoreno. Još se malo pomjerite da uđu svi u arenu i onda zaustavite konje. Imat ćemo minut šutanja za pokojne štrafare. Molimo i sudiju da dođe. Neka, dobro je. Jo, dobro je. Jeste svi ušli u arenu? Dobro, uštimajte se koliko možete, a još koji metar gore pomjeri, još. Bravo. Da uđu. Još uđi, pomjeri malo. Dobro je, sad ćemo se uštivati svi. Poštovani prijatelji, dragi takmičari danas, ispred organizatora porodice Dušarić, još jednom vas sve skupa pozdravljam, želim vam sportsku sreću, neka najbolji pobjedi. Molim vas da minutom ćutanja odamo počast za pokojnog Slavišu Dušarića, osnivača štrafarade u Prnjavačkom kraju i čovjeka koji je doveo sve štrafare u Gornju Mranicu i sve druge pokojne štrafare koji nažalost... Neke sa srećom, bombarderima malim. Neka im je laka crna zemlja i hvala. Amin. Izvedite konje van, počinjemo od broja 1. Iz Odžaka ždreban koja su prvi put sa nama, otvorit će pa onda broj 1. Pustit ćemo ždreban iz Odžaka koja su malo kasnila, ali evo stigli su.